bitesha umutwe ubu yarandamukira mu biki. Akazi kuri ambasade. Wow! Meze bitese. Ni karibu basaza. Meze mutese. Ndabona kabisa. Ko twatuburanye hose. Mwe mwaryoshye man ngiye narakubiswe man ubukene babwarakubise umuntu. Nefe kabari danje. Bango wamo igende nabonye kugura. Benze man ya nibya aba boss man naho nkodesha. Kumbe nyine twagoteka tusura umuvandimwe abatwa tunahirukana bikica. Urumva izakata umuntu abahiga. Mana ariko tuye muri quartier kiri gusa. Bane nyine wabona ukata mu gikari ukajya kuba mu kageto ko imbere nawe. Riri daje bane. Bana umudeho muramwibuka Keti yamwa. Whisky. Amakurusi. Ayo rabesha sha kuna hegeje urukundo kuva na kera warunyimye sha koko. Yewe data we awi mana yanjye baby I love you so much. Okay bura twaza guhura nta kibazo tu turaza guhura kuri Eco Center Hotel tuze kuganiramo sibyo se chérie bisous Allo? Yego ni mvugana. Ahantu ngeze kwa Prayinga. Yego. Akazi kuri ambasade. Wow! Wow, mana wese. Mana we. Jewe Ketia akazi kuri ambasade y'Abanyamerika. Wow! Yes way. Wow! Ejo nzakutangira. Merci. Abatipe wana ariko n'abatipete barimo ntago ari ubutipe wenyine. Allo? Manu gume ku murongo mpamagara abandi batipe tuvugane man. Reka hamagare nkaba Ketia urabyibuka byabyuki. Magare bya Ketia kabisa. Ketia allo? Mwese muranyumva se? Mwibukiranye ariko umutipete Ketia namubuze. Ketia nayo kupakira na gahunda ngira. Bana Ketia yaratse. Yaratse. Umutipete yaratse mwa. Mwasigaye Amerika. Ararenze. Kerene yase uri kumwumva. Kerene urahari. Kutavuga cyane ariko. Okay. Sasa. Aimba kumeranya numva ukuntu buzo. Mwese umuntu abonye akazira muri mwebe. Akazi. Ntabwo yaba confirmed. Krenius. Okay. Cha ndaye mbabwiye abanza yambaye mirongo nanjye nimbona uko nanjye ubu narakubiswe. Seka. Najya bitesha umutwe ubu yarandamukira mu biki. Come on.
Ketia. Meze bite? Se fone byagenze bite? Se mwana ko nagwamaga byagenze bite se? Fone ntabwo wabifise. telefone yanjye ngiye ifite ikibazo ndagufata ikikupa sinzi ikibazo yagize. Sure. Ndagufata ikikupa sinzi nimba birunze kujya mu mujyi kwikoresha. Ntabwo wamagaye mbona ni ikibazo ndavuga nti se umukobwa yawe bayikira kangiye kuba niba ataba yapfiriye mu nzu. Kumbi uri muzima uri kwinywera n'akajuice. Niko bimeze bite se? Ketia. Meze bite? Shandi bizu kuntu hari document ndimo z'akazi. Kandi ngomba kubyohereza mu kanya kuri email. Ni ibintu rero bitoroshye. Ariko kuba wabona kano kazi rero kuko wabona kano kazi nabonye sinzi ko bisigaye bimeze. Ubu uri busy nkuko uri kwivuga nta mwanya habe na mutoya. Sinshobora kubona kuri telefone, sinshobora kubona duhura sinzi ikibazo cyawe byagenze bite. Ariko akazi nkurura kazi. Nuko nakabonye nk'ababaye urabizi. Ntabwo nakitesha rero ngo nkore nkuko nshaka. Ngo mbe nk'abandi ngo karushisaba. No. Hanyuma se kaza kuza n'ubucuti. Ntabwo nkubwiye ko kabumbuza ariko ngomba gushaka amafaranga. Uzashaka ariko sinema kuyashaka. Wivuga ngo nza. Ngomba kuyashaka ubu. Ndabyumva urayashaka. None se ntabwo ngushaka, ntabwo ngushaka. Kumaramo n'umwuka. Nawe bigeze. Umuntu aragusobanura ukajya ngo umwana y'igitamba mbuga asobanurira. Kuno uhinduka cyane ariko. Cyane ukwambiraga. Oya nawe ntugakabye. Nukwambiraga kera. Usigaye umbwira gutyo ngo itamba mbuga umwana kwa ibintu nk'ibyo ngibyo, Suba ari byo Ketia. Nta kuntu wareka tukazashaka umwanya tukabonana. Nibyo ngibyo urimo se nakazi. Mukora repetition mu kazi kanyu. Umuntu ashobora kuririmba agasoma biterwa n'ukuntu ufashwa. Ubwo nyine ukaba uri muri mudu y'akazi kugira ngo uze kubona uko utanga raporo neza. Simbizi. Aba ntazi ukuntu habaye muri ino minsi kabisa. Kandi ndaza gutegereza uko bizagenda amaherezo. Wagenzwaga n'iki? Nyangiye kubaza uko byo nagwamagaye ntunyita byagenze. Nagusobanurije. Kamaze kunsobanura ubwo nicyo cyangenzaga gusa se. Byaba nicyo cyangenza cyonyine. Urabizi inshuti yanjye uri sheri wanjye turakundana. Ibaza ngo amagana kubura naza no kureba ukamfata gutya. Sumva ari byo. Inshuti yanjye uri sheri wanjye turakundana. Ibyo bihuriye n'akazi nkora. Akazi kari imbere gusa tu nta kindi. Okay nta kibazo. Shareka nigendere sasa usigaye muri ako kazi kawe. Sawa ntabwo nguherekeje urabona ndi busy. Nuze ko abana asa nabi ariko ubuzima bw'ikigali kabisa ndaburambuye kabisa ndabona wapi rwose ubucuruzi wapi ibintu byose byarahanze umukobwa w'inshuti yanjye yanyanze ariko baya nuko nta kantu kabisa abona bafite amafaranga baba bayafite nyine bayoboye isi ubundi amafaranga ubatubeshya ngo ntavuga ifaranga riravuga abantu umwana kabisa arancitse tu ariko tundaje mu cyenge ko nahinga itabi kubera ko Kigali mpombye ibintu byinshi mpombye umukunzi ibintu byose nabitanze mu cyaro iwacu mbasiga ubuheriheri ibintu byanje kabisa ndabona Kigali mbanye umudugudu kabisa mbuza aho njya mbuzo nkwirwa mbuzo mpungira ariko si uyu mukobwa nawe ajyahora kancana turahura akampabiza nkona ni sawa ariko mu mvugo ze nuko ntera ubwoba nuko mpabura nuko nyafata nyitayeho my dear friend reka nigire mu cyaro yo guhinga itabi n'ubundi ubumbye nabyimenyera tu ariko nakundi buriya bizaze kandi ngiye gushaka nakora nk'akazi niyo kajya kampa igihumbi ku munsi nta kibazo kabisa kajya mu cyaro njya gushaka ko nahinga itabi kabisa ndebe ko nafunda ubundi buzima ibindi bizaza nyuma kabisa ukangasha ukangaha ariko utari twayirangiza akazi nako kamenyero ni kabi kabisa menyera kuri kigarurira amaboko buretse gatoya ubundi wowe ubwo urimo urakoresha
Hagarara. Hagarara fata ikijerekani cyo gutwaza abantu. Mwigira. Mena mwaho ngaho. Suga Peter. Mena mwaho ngaho. Bana akazi karaha kabisa. Siberera ahangaha igitebo cyuzi bitaka hano abaturage barahanga nidanje kabisa. Dananiwe bana ndenda go imwe byatarari. Ariko ndibona kakazi. Yewe data we munega twawe yaranseka. Yewe yasawe. Unarakubiswe shana no gukubitwa gusa birenze bikabisa. Akubuzwa n'urugendo kabisa ariko n'urugendo tu. Yabo ntiyabyiremera kundi yajya kura ibitabo. ngomba kujya gukorera siporo muri uyu muhanda ibya gym nkabireka ku buryo nzajya nkora mprofita kubonana n'uramutima